Дорогие выпускники, вот и незаметно пролетело 11 лет. Совсем скоро вас ждут новые друзья, новые города, новые встречи и новые возможности. И, конечно же, самая прекрасная пора для человека – студенчество. Хотелось бы пожелать вам удачи и сказать вам, будьте всегда искренними и верьте в чудеса. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, геометрияда бир сызык бар, ал дайыма түптүз. Канчалары аны менен жарышып, кесип өтсө да, ал кебилбейт, дайыма түптүз. Мына урматтуу бүтүрүүчүлөр, силерге келечекте дайыма ушундай түз сызыктай болуп, көздөгөн максатыңарга жетишиңерге тилектешмин. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, силерге чың ден соолук, узун өмүр жана чексиз бакыт каалаймын. Уважаемые наши выпускники, это стихотворение звучит сегодня только для вас. Успехов тебе, выпускник, счастливой судьбы и удачи. Пусть знаний волшебный родник поможет решить все задачи. Пусть радует жизнь, красота, исполнится море желаний. Пусть станет доступной мечта и найдено будет призвание. В добрый путь, дорогие наши выпускники. Урматтуу менин сүйүктүү бүтүрүүчүлөрүм, бардыгыңарга ак жол каалаймын. Баарыңарды ийгилик гана коштосун. Дорогие наши выпускники, впереди вас ждет новая дорога с новыми встречами, с новыми мечтами. Пусть ваш новый путь будет успешным. Милые выпускники, пусть любое дело приносит успех, любое занятие будет в удачу, а любой день дарит счастье и радость. Кымбаттуу бүтүрүүчүлөр, келечегиңер кең болсун, баскан кадамыңар даңгыр болсун. Окутуп, билим бердим мээрим менен, табигат тагдырыма жазган экен, үйрөтүп ак караны ажыратып, билимдим өмөсүнө бердим кенен. Урматтуу, сүйүктүү биздин бүтүрүүчүлөр, эртеңки жашооңуздар байсалдуу болсун. Келечекте албан-албан ийгиликтерге толсун. Ак жол сага бүтүрүүчү.